ni Weru TV. Niwirigiro bwakwa ntuku yaku niagirite na ingukugwata ugeni kiri Nteto cia Themwe na Arua iri tariki 28 mweri ni jwa 6 mwaka ni jwa 2022 amwe na nteto iria nkureterete ni mpuro wa bore kuga ati gukira kiraito na ageta na mbere kuringira njebe kawira Mwangaza gutwika ngavana wa Meru. Siasa cha Tharakanithi kuthethea Mwanki Njoka akimeneria Njuki na we Njuki akimeneria Ragwa. County Commissioner wa Meru gutumiria kuri na onyiubwa bya kuria bya msaada akiuria ntuba wendi bobwega gutonyera. Na kiumia giki kiri ntangurutano cha ward turimurika ward ya Rwire rwa Riera. Mwana niretwa mathithio ni MAUREEN Kome na ningetwa MAUREEN Kinya na nteto cheto chiriambiria thaiji mubunge wa Yela mpuro wa bore na uria ugocho wa giti kia ubunge tigania East na kiama kia Nopeo nande ni achokerete ngavana kiraito uria ntuku yegoro aratumiriria kagwata mbaru muregani wawe gichunge kabeabea na gutigira bakwani ya mpuro na achokerete kiraito na kuga ati kumukira na ageta na mbere kuringira njebe kawira Mwangaza gutwika ngavana wa bathato wa kaunti ya Meru mpure ya kuharagiarira agotirimene na ikundi kathomba bya ekoro ntere cha Muthara. Waburi ni mukamati wa kiondo kia Peter Munya, yani mpuro waburi kali PA wa Peter Munya na mpuro waburi ni round speaker ya Peter Munya. Kwa mantoera kuga yati umetekiri mpuro wengwa jara mantoera Munya nda kuga enda karimo kuga niyo mpuro akugitate akuga owara munyeta mpuro kamuthingatite ora PA ithingata muntu ente kwenda kuga ora kuru thingata mwene. Miari ya ngavana wa Meru Kraito Murungi muthenya oro akithukira mubunge wa Yela mpuro wa buri na ari oro kindanirete muyumbe otigani sigithurano nekeyite imiari yukirite muyumbe yo na urito muno akiuria ngavana Kraito mweti yo ne ontu akathiata Munya Mwanka utirio wa mpuro nto aburi ikurwe Munya kangwa ndokora Kraito Murungi na ntubatiania baile ile Kraito Murungi wa ile kithiogo kiawe kekario kiweli kekario kethati kekario nkonia wa ile Kraito Murungi wa ile kithiogo kiawe kekario geturukana egoratiania wa ile Kraito Murungi na mpuro Kraito Murungi na mpuro no kuro antobatiania ba Kraito Murungi iwe kuro mpuro dio kuro nondigera iwe kuro ruto ikuro yambio eruto nontolo weregoro oka make sure muyumbe otiane East akadara ruto na munyanwe au aka make sure muyumbe otiane East akadara Raila antobeto otiane East tu support yo na bunge ni ontukira itu na shitite kuringira ndaba mubunge othayo tigani gichunge kabea uria baukina na mpuru ni ontubwawe kuringira ndaba muyumbe we kuru county ni ya Meru Faith Kawira Mwangaza mpuru no Azimio yani na tukikuza tu campaign akura sa Azimio ende we ariwa ngavana ni mama
anto ngavana ni kiraitu nontu ari ngavana ni mama kinya uri nandi ndenda kuwa MP watigania East ni kabeabea kwa nandi ni ndatumia hali na mali support kabeabea twani mpuru nontu mpuru is a nuisance kiri siasa cia Meru ikiangara kwangara tani antu wa Meru Riu mpuru kinya kumania mishieti yo ngavana kuwatambaru muyumbe kabeabea na inyeletia murunga moyo wawe yuwa kuringira ndebe kawira konto mwanya kauntini oiji twenda kuwa batu eto antu batiania East na Meru community ngavana weto wa 2022 aletwa Kawira Mwanga na mporo tangaza hadharani kumerua renka vironga Meru yo na hotel shortcut watu kaninga kura ora hotel na kura twenda kuona tarehe kienda pauzi ni mweko bwana boloi kura ni mama tebwa kura ni mama kura ni nani unyonto mama uwe ni mama Kulukia titieta kuria kari kwa tambaru murengo ywa kisiasa ywa Azimio la Umoja ni onto kuringana aboni okweno oguni bwani bwa Mumeru Twesapoti Raila Kereto Muronge na atoka ndokwera ate batwe tutena thina na muntu wembe na tukenda ndokwera watu tupatiania ibamwete ate minister super minister ora kathe kwa tarehe kenda ndene vikara Raila akatha are Peter Gatirao na hotel sot katirare ko Nkiripotera Weru TV kumatigania East beta wa Kelvin Kimathi Akoroba kuma mwiriga jwego kini bachumiritie na kuorota umwe wao uria bakuganetire giutate na wetikaniria bwao aria ugire akoroba ubare gwatambaru Kawira Mwangaza kiregete kia ungavana ithurano nebi bakiaria akoroba ba ne batheretie na kuga mukuru John Murongo ni ontobo ibare bare gwetikaniria uria bakugwatambaru na mithikale nture na murunga mojwao jotigaruka Akoroba kumegoki ne barite na ndeki Nteto kutheria rietwa riao kumania na migambo ya umwe wao uria uratangasite ate bobare gwatambaru mureiri wa gite kia ugavana Kawira Mwangaza akoroba banande baruga omane ate bobare gwatambaru mithikale nturi kanduri muno nontu itwara akaire Jumamosi twiyete kwendusi mithika na Kathuri Murungi nikenda bakomba gwita mbere gucwa kura ciao na tubaigikite na maromba na ito abaumaririe lakini gogo tukanyumentu koijere anto ibaumando na ira ndiona tando chiamani ora wetwa kenyuji umire na Reverend Kiremi baumire ndo tukubora nikenda runene bakeja kieni nega kithurine kuga Nteto ira bathithetie kieni ne kia muicione ni wrong bijete ndori muno nkiuga Nteto ira twathithirie isirio na itukwenda tigania kana nyambene na nteri inge cionthe imenyegembe imenye batwe twina stand ira twarungamire nayo ya Kathuri Murungi na mithikale nturi na ibo turi nabo kuringana nabo mukaririgite wao mututigi na aria kuga bakagwatambaru burukira ito Murungi kire rwaria rura runthe keniuji araririe auga Kanyau na arumanire auga ego kironthe riringire Kawira Mwangaza kura Kanyau ataugira uria nontu boria endete Kawira augira nontu Kawira wenka no baromba kura na Kireitu na mubango jura jwareo ijo gucindithia Kireitu kura atigo tunyamari ura tunyamarite turi antu begoki undi enda kuga uju Keniuji na antu bange bararagia nabo bagichieta kanso obweronda tebo kanso obweronda ne akoroba babenyume kwaja akorote bwe begoki na kuongera murunga mojo ne gweta mtu akue na boko murombera na kumwitikiria na tuo musimamo rira tukwenda kugontu twiraira muntu aja twiraira muntu aja ni otwara area turendi kwota tenturene akuru uria twatharimire Kathuri Murungi na core bawe Jumamosi nojo jareo kajaragaruka karibu na bwachinje musimamo ne barekirete na kuga akigongwana bagetete Jumamosi nikyo bakathingatira batwe rira twakarikia thone aja
itwatete antu ba egoki bonthe kona cionthe egoki rionthe kona cionthe kuma kothine mwicio na egoki na apa chure yonthe ni ariaja na rira twatirirerie kigongwana gia twaja twatumana betu no batharima tutachokere kaire gukara nthiguru egoki kanso bweronda tukanuisa kigongwana kira twathithirie batu turiuga ujo turi antu bakansu kigongwana kira twathithirie no kyo kirio na kiu ikyo twitirite na turiromba antu begoki bonthe aturi begoki ibagwatirire kathuri murungi mithigari nturi batonye gitine kiu umwe atonye seneta no uonge nwete ngabana Urego chongabana bwatharakanithi na tigiti ya kiama kia Jubilee Professor Erastus Njoka ni aregete nethiritwo akigera mugwekere mushindani wawe uria ni ngabana wa kagita gaka Onesmus Muthomi Njuki. Njoka noriti akariba getikiria kuringira kura mturumiri ni magamba ta unkumania akiuga kaunti weri na atongeria bakung'ana baria batena thina. Njoka kuthinga tene na siasa bange baria bari mwaburi-ini jongwataniro ya Azimio ariomba iragwa. Chia arwererite bakiama kia Jubilee kaunti ya Tharaka Nithi batongeretwe imurwereri giti kia ugavana Professor Erastus Njoka baria mwena murwereri kiumbe wa giti kia useneta Samuel Mbairagwa munthi chia mbere tientere chia kirigini wadi ya Magumoni chia Thikagani Robate Magenka na Kambandi akiaria kirime cha manieno Njoka na uriti aringi kura bakaunti no batigetigerie kuthura kaire gavana Muthomi Njuki nuntu bo igambarira ari na rekoti ria utumiri botho kubwa mbia cha mwingi tugaza kubitia kuthurana tungibitia muno nuntu gavana wetu ni mwici ari na magamba mengi muno na ne busu ndikuigwa ntoni ngiuga ne busu ni mwici busu nitakuga muntu akina thi kotini akabirwa lumande akina liba mbesha ikamurungamirira nabo akina cioka bwa mucii ethagirwo ekari atia. Njoka ariuga aringi kura baba bakathura Njuki kairi bagata mianka 5 itari na uruti wira nuntu koti ikaja kuwata Njuki na mabetia bagachoka chiachani cha guchwa gavana gungi gukina cha kugia na bahati mbaya akathurwa ni gavana ni mukuigwa ni mbuga bahati mbaya agekalati mwapishe wanginya magamba mathire igamba ria thira nitukuona wega akathaikwa ino ndu muntu ayite mwingitwa nginya thaikwe nitukuona wega mwisho ni kabisa au takuthaikwa athaikwa gatugacioka ku elect tugacioka ku elect wa by elections muri tayari ku by election noe mwendigiti kia ubunge gichigo ya chuka igamba ng'ombe Masekirito wagitigia useneta Samuel Mbairagwa na atongoria bangi kathumba baraba kuri muchemanio niojo bendekithia Njoka gupegwa gitiki kia ugavana Ragwa ariuganwe akobwira giteke ya useneta nuntu kire barabarungi nwe akweregwa bwega maubatuma akari Senator ku understand mauntu ma majani na tena majani mbeza je ibanda bwa kwani jare ku mwaka muthiru jare wabauga ko kakolomba kura baleo nebo ku understand takwera majani nembi na ote kende muntu mukamate ka muntu kwa muntu la mukamatele muntu eroke mugongwa muntu mukamuthiru wake ariuga na atigire mirandi kathumba akiuma gitini kia ugavana eraja batiri kuthithwa mbere i gavana wa kagita gaka yo kibanda geke ne turetete mbeza na roi 150,000 na gitwere kariogu twauka twarete transformer twauka twandikanda kajia goko noe Kirito na meneretie mubunge wa kagita kawa gichigo ya chuka igamba ng'ombe Patrick Munene nuntu ba ripoti erayumite ikionana ya athiretie mwanka mugima atakinya bunge okethero teraria mbunge mwaka no takinya mbunge mwaka na wewe bweri otwerera into vyetu vya constituency sasa hiyo ni kumaanisha hiyo mwaka yote tulikaa hivyo tu bila kazi yoyote kweli. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.
Ni ntuku enjero kire sibitari ya Magutuni nyuma ya ngavana wa kaunti ya Thaa Nithi Muthomi Njoki kuruguria maternity enjero amwe na mathaga jange za gitumi za gutetheria kuweza na utungata sibitari neu. Akiaria ngavana Njoki na ataririte na nde sibitari jeri na umbani bo gutungatira Akaribegoji, Tharaka na Kinyamara. Njoki nkurukini amenerete ngavana wa Ukabere Samuel Mbairagwa akiuga niwe watezanirite sibitari eu. Uyu nu wari murango munene wa cibitari nene ya Magutuni kirige cigombunge kia Mara. Arende muraithire mukarire na nkinya murutire wa wira wa cibitari no wirigirito gucenjia na nkinya kugaruka. Kuma mwatu nenkera gitito turetora ndo cia Magutuni na ukaga mukambira mabati mara mathuku zaidi ingwane mwene mabati ni mara mero. Kirero ugendo rwa kugaruka rwa cibitari ni ya Magutuni emunthe ngavana wa kaunti ya Thaa Nithi Muthomi Njoki na njuri yake barariunga akiri cibitari nu na kuruguria mirandi na mantu mangi kathumba akiri cibitari nu. Onki athongire baranda ni tene gwatwikaga anekurume tumatigira ciana unu tumatukumerera gukathuka tio twauma baranda ni nkure twalugura department itano ya mbere twarugura OPD kana itagwo patient ire njero twathio choka twarugura nyamu itagwa oxygen plant ne mena ukuro mundi na cibitari ya Chuka na ya Magutuni ne machira oxygen bare ya Magutuni iga murandi wa machini ya meruke machini ya kubura nguo ngavana Muthomi Njoki araruguria machini ya kubethia rukokere cibitari nu na kuthirikiria kuruguria nkari ya cibitari nu kana ambulance ire kethagirwa ire cibitari ni ya Magutuni kume munthi uguthia tere twarugurira baria. It is now fully functional in equipment cionde no to an oxygen plant tukurugura machine njero ire tukutumira technology ire njero itagwa microwave waste management incinerator ne bebia kabebia sindano area ya chuma igatuika muu bere murawega test ire mingi no muthire Chuka omondo gote na habari na machine baba itagwa gene expert machine area the DNA. Ni Imwe wodi thano cia gicigo bunge kia Buri na iria yonekete gukuchiria mwankijo munene jwa gisiasa wodi eje ni rumiri ni mathina nkabo mono wagibwa roje gintukira gikwethura kigikira nteri mwecha wodi ugwati ne bwampara. Mwandiki wetu wa Nteto Ntinyari Kinyua na riunganite na gicigo giki araniria na arombi bagite giki kia MCA na kuthoja kiroto kiao iguru ria wodi ya Ruiri Rwarera. Giki ni gichunchi kia mbere kia riboti eje ya mwanya. Wodi ya Ruiri Rwarera ni Imwe ithano cia gicigo mbunge kia Buri iri na mungana jwa kari 18,125 na ringi kura 950. Kagitene gaka wodi jini kuchiritie arombi gite kia MCA batantatu wa mbere ari MCA wakagita gaka Peter Mutuma Karembe uri gutwa gukaria gite kiawe na tigiti ya kiama kia UDA. Ndikugeria muno gutonya mantune ya siasa kana igita riu ria kansera gwenda thia barabara na mire gutetaira kina mama bagita kuri munda na Rwanda ino ikuna ikamba barabara na ubambitire Kalembe ko Kalembe tirito ria korongwa ni Peter Mutuma. Solomon Kathonkumi ora wijikiene muno ta Sonko ni mubiashara na arungita Muruiri kiumbe. Pumite na guciarirwa goko wandine Ruiri Rwarera atorene itagwa Kabutukei. Bairi baba gukarikanwa ni batri manirende bena kiri mutujo jwa UDA jura jonekanire kumbura nkuchenyo inene ontubura bariritie iguru riabu. Twa decide no to ba kwendia ba kubanga kwendia certificate ira to wananchi batu nenkerete ki my opponent batu na tutauga twete independent no to ndiguru yetu na katiba i progressive ni to opportunity kwithira either uri mtu kiumbe kana uri kiamene no ni utwachiethire as an independent candidate. Na kama yo conduct opinion poll kiona igunde mbere kia make decision yake Nairobi na twali tubaire na twale openly turera the reason why na irathomwa ikiama na whatever and ndira wandwa that certificate. Yes.
Ungi ni Tabitha Kananu uria urungi na kiama gia Safina ari mu biashara na mu matukio nkuma. Kuma nture njotene ino nchiariri ndarererwa ndakurira ndetera cukuru ingwete kiote muntu te umenya roire rwarera nontoni ndare moge yomwe sana na ndachindana na muntu ini nda representable yonte nationals. Felix Kithenji niwe wari namba ijire ya Peter Kalembe kithurano kithuru na kagitene gaka arungi na tigiti ya kiama kia bas. Undi mukari roiro rera nchiari ntura mutuma sublocation karanene verenji antoa bengi bauga nchoro iboro lakini nchoro iboro iboga itindera bo ndimbi primary school naja gwita mutuma bangi baraba kuromba gitege na tutumbeta kwaranira na Boni Beti Kiambati arungi na kiama kia Jubilee na Dickson Mutuma urungi Jamuruire Kiumbe ituchokete twatuguana na rombi baba bagitekia MCA na kubaka nyaga kutheria jamoja magijaraba kuandwa na jokenda kubatera kura. Mbere kuma mwambereria ndererwo ndi project ya Karembe anga nenkeri milioni 4 bangi bariuga nenkeri milioni 1.5 anga mbejete kwenyangia kura. Thaa ici nande ni ereta ekora arerwa project ye nande nane ragorerwe ne rakirwe nyomba nande ntije thro mbeca ira milioni 4 ndanenkerwa achire na inamire na anto bakerwa na nenkerwa kaire milioni 3 anto beto kiamboire ntuko ya narua tabite project ye muntu baraba gweta na project ibo project chiantu urore gitene ndraigetwe akira anto bakwaraniria na kathunkomi na betekaniria endere mwankeje ya MP ndenda ikwira mukari oruire rwarera atiri bou ni urongo kabisa utibyo twaraniria nwe kinya ntuku imwe biegenie endere propaganda ingi ni we kwirwa kuona mbeca nenkeri sijui milioni 6 ithirikari kana nene bathirikari nikenda tumbo shindana na andu bako bagi siasa runarero siasa na kambere kinya kethero antu barabeto anene bathirikari tiaringi ku siasa pena right ya kutara muntu kana kuga muntu arabakaringira kura na kabategere tabona Kithenji ena potential egukire ruiro rera so mantu ja mbecha iwi siasa chikirine antu bako ba siasa lakini ndiuga ni tharimo no ntote muntu thurite mbecha ukaro ina mbecha ntinyari yako thura uте muntu thura mbecha uria ukaririte gitege ki Peter Mutuma Kalembe magita kwa magita na ethiritwo akimenerwa ni kiraba mubagwetaga ja kwiringa kibara untu bura nande acoketie imwe kurwo kwano kubwatera ubwira Kithenji para ya buthuku no nkarite no miaka 20 na Thaa kono ntu ataada ingwitike ndara ya buthuku anyway ina wikaniti akwaria gwakwa ketha gugo barabara guthithiro no ekirwa maram imbio kunoga ndago ni kwaria tuinde tumbina miario mwanya na sauti yakwa ni nene omba kuthwa nkiaragia na inya omba kuthurete ni ukona yaka nkwaragia mbio so akwa ntaragia buthuku ampara ya fact number 2 ntaragia bubui kana uganga kungenta ntingenta ni uchamba ndi tugwatanire ntuku ya rojo kiri gicunche kiabire tuthikire kiroto gia tongeria baba kiri weti na mbere bwa akari baruiri rwarera Ni kuma kire rugono rurwa mwanya ni otukona kanyaga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkuruki. Yetu sako ni okugwata ogeni kire M-Banking nara no weke muthithu gukurukira paybill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire mpesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi
mathaa maingi. Kumenya mantu nkoroki aranire natu gukurukira info@yetusako.co.ke kana turingire thimu gukurukira 0111 038 000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Noe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithirwo inya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaa ino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado tasaroli lava nanti na ta nanti do karamba nanti do wa kundu kiboyo kemwe. Kile watu tola je watu ko anda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonyesi buengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yuka tukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikwa. Kiraitu Murungi Meru. Urathimo uritingugi bwa ichunche biaku bia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo ka murimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha KINYA. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. StarTimes brings you the most comprehensive family entertainment. Love, betrayal, and conspiracies on new Swahili drama series Fihi. Unscripted reality show Kupatana on Rembo TV. 2022 Women AFCON Finals on World Football from 2nd July. Kids entertainment on Toonami, ST Kids and Nickelodeon. Turkish dramas on TDC Channel, Brothers Season 2 and When Love Burns on Novella E+, movies, documentaries, and latest news updates. For these and more, renew your StarTimes Classic Bouquet on aerial decoder for just 899 shillings per month or Smart Bouquet on satellite for 999 shillings. Jibambe on StarTimes. Beta wa medical lenturi. Beta wa Linda Kiome Kitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuruku Meru. Ekoro ayuthi na tugonze ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba kwitera tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike seneta wa Meru kenda mpumba kuleta mbezi nyingi kumanare kwa thirikari nene chumba gwitera Meru ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita ngugi uri ciathiri ni sheria. Ingira Meru kwanza kura tureto garuruku Meru.
Murioki County Commissioner wa Meru Fredrick Ndunga ugite County ya Meru iri na ugwati bonene bwa wagi bwa irio bya msaada na aria urite ikundi na antu bawendi bobwega guciumiria kenda gutethereria kurwana na mpanga ya mpara nkuru Ndunga augite kiriwezani bwa irio bibi agetanagia na siasa bare ake bakugwata mbaru thirikari konge na kuria ugochwa getikia mubunge wa Ekuru na kiama kia UD Elizabeth Karambuka Ilemia no urite irio kwambiriria kuweza no machukuru akiuga akuri na ritwa baba inge bomba gutezaniria chukuru ni ontu bwa mpara. Muthuru Murioki gatutaririe. Kuringana County Commissioner wa Meru Fred Ndunga augite gagita kanandi kwina kundiko kwingende na County Meru kwina umo nontu bwa mbura kurega kura kitumina ndio baba ingende na County Meru barumiri ni mpara. Na ukija upande wa chakula, kusema kweli kuna upungufu wa chakula, hasa katika yale maeneo yanapakana na maeneo kame kama kule Mtwati, Igembe North, Tigania West, Tigania East, Bori East. Hizo sehemu ziko na changamoto kwa upande wa chakula, na watu wengi kwa sasa hawana chakula. Serikali imejaribu kadiri iwezavyo kutoa chakula cha msaada mara kwa mara, lakini naweza nikasema ya kwamba hicho chakula kinachotoka ama kinachoelekea mashinani hakitoshi. Untu bura bonekene kinyoro gutogetikio bunge Mwekuru no Karambuka Ilemia augiteana baba ingi pomba kuna maguta chukuru nontu bakwagirio ndi crusendo ana guchoka chukuru na bakarabwega nontu rie mwana akunyira na karibwega akathoma bwega to introduce lunch school renge niwe namwe nyana batirio kwa wabera kwena irio chukuru bageta chukuru. Na kuringana County Commissioner Meru augite mwankire nandi ote mutaratara thirikari ireka gutigira ati chukuru nyingi chokwa ana bakethora bakirire chukuru. Siwezi kusema kwamba kuna mikakati ambayo tumeweka ya kutoa chakula kwa mashule. Hatuna mikakati ya aina hiyo kwa sababu kila mtu nitakana agharimike na wazazi pia nitakana wagharimike. Mahali wazazi hawajiwezi, viongozi wa maeneo hao wanahitajika kuwasaidia hawa wazazi. Nerombara wekirie ndiwega idadi ya wananchi wahitaji inaendelea kuongezeka. Ndio sababu natoa mwito kwa mashirika ya ufadhili yote yaweze kuungana pamoja na serikali ili tusaidie hawa wananchi ambao wako na matatizo. Na ngurukia kagojo kimando jegethiri kagitaka siasa. Visa vichache ambavyo vimetokea, vitengo vya usalama vimechukua hatua za kutosha. Nakumbuka kule Mikinduri watu wengine walienda wakafunga barabara huko wakaanza kupigania kwa barabara. Tulishika wote na tukawachukulia hatua wote bila kujali nani ni nani. Na huo ndio mwelekeo. Na mimi nataka nitoe wito kwa wanasiasa, tafadhali mnapofanya kampeni zenu zingatia amani. Ngiripotera Weru TV Muthuri Murioki. Aciari kuma Tharakani bakuria arimu gwitikiria aritwa cukuru kinyanderia batarikia kuria bisi bariuga jaria maingi berigaira kuona bisi baketha na kwendia iri maria ontu buria buremete kagitene gaka ni kwithirwa mbura itanganire kimera kithuru ontu buria bubatigite batina ikethara kwendia bona mbecha. Paul Kabithe na Chukuma Tharaka. Amwana kuga muturire gwititie mbura nteretia Tharaka kagita gakatiromba kugana aciari kuma nteretia Tharaka bagitiwana kinyamara kinene ikobakaruta bisi mbasa Tharaka saol nontu mbura this time etiraura kagita kambura etiraura na otiege to kinya kere mundani wana kinyaro nyani gotua imtoto omwe to mara twire na ana colleges na meye na aramendi to arethirie mburi mbuga kaunti yetu kana cia jibonde ba ojaji bakuthira ndi bakiona amenda ni arethirio tiege ntukereku barianga masinani lakini otiege twika mbura etiragana na otirire ntu antu baraketha na irio otwika bitia ketho bietia mono lakini ndithia ciago mono watwika ukendie kinya ng'ombe utiumba kugura mekebe 10. Just imagine mpembera chuma chiringi 35 emunderuma mukebe ni igana. Iromba ria urinene ikirarimo gutigiri bagwitigiria anaba ibakuthoma na tubeca tunini turabakomba kuria araba inge iba otoma meshie no to kundi kyo manetia no to babisi
lakini tio aciari tutioneka kubarera no tutie na mbeca inu bareja baya bacoka njara inderi itukuromba gutwegerwe kiao ikenda na bara batueka elderly schools kagita gakaranga boya kana manto magarukanga bonge kenda bo 10 bakiruta mbitwa kiri mujimbo wa Tharaka Gitonga Murugara hamwe na Governor Onesmus Muthomo Njuki. Winkuromba government yetu, county government yetu erore rungura Muthomi Njuki atwegerwe kiao ndo tutethie kinya na mbazare murungu na utethio kuruke na gwakoroka uturaithierie muno turaithierie na metho memairi ni uri kuno ndo irio bwabietetie ketherwa county government kinya national government no tutuganirie no cukuru yetu tio na bia kuria na betu batio na bia kuria lunch time ana ba tende gutukuina na bakai baba umbi tukiaranirie na mwarimu munene wa cukuru ya Kamatungu bwana Musa Kirugi ne atentereche Tharaka gumaikio muno ntugutire mbura iromba kugana bobo karikite gwarira cukuru ino yombite kuthokerwa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki na mathanduku marito na ino inyuma ya ndomia cukuru ino kubea mwarimu kuruku. Nkiripotera Weru TV kumantereche Tharaka miti wa Paul ugwa kabithe confirm kana tuko inka inyuma ya mubunge wa Igembe North Mauka Maure kweza na irio bya msaada kiri Imwe chantere iri rumeri ni umubwa mpara nande akarini borete thirikari kweza na mutaratara jo mwega jo kweza na irio bibi kenda mtu wonde uria uri no batu atetheka bari ugabari no gwa siasa kaba gutumira weza ni bo irio bibi iri njira ya kuiguna siasa. Nicolas Chabari gatumenyithie nkuruki batu tu impara na muno na akomere ana bongo baetera masukuru impara tebi to na atue kantu bako gaika me ayo ngwane omire to gone bego bibingi tombe ko ewa na bia no anjere mbea antu bombe ko ni bego lobi bati go kwa ya no bibati ona baina kinyamara gekwaga abia kuria agogu akariba ntora mwanya kuma akimachia kuthi ile njoka mwanka akinya akilera guntukura kuma garite ebonene na bakwaga abia kuria baliuga bobati kwenda idio biretwa ana anto basiasa no ende bibatiri kwithroka ya kwithro bimaneti na thirikari ibiretwa egokurukira machibo obao wamwe ena anini baho no ntubiba bakomenya matura na bakabanga nya bura bakagairwa idio bwega bigura bira biyeta na njire siasa na bigura bitebati ko ya na njire siasa thirikari ya kwithra ne to bia kuria to bati kunenkela no tera ro thirikari security katanu bia kuria to ajira kethi sibo kana subsive ka sabu area baba bati to ajira bia kuria to te bati ko ajira ni MP no to kwena siasa kana ne itara siasa ukukara bia kuria bia yaka we to romba bia kura na gumoro kumete ne batu to na bia kuria biu na to mira kenda we to watela na utedro to watela ra to mete kenda to watela barabena no batethi na barabena mparo banyiria na itara ko kari uwe utaturetera bia kura renge ithaye itara siasa we yeta bia kendo mnyotro omba kura na anto bainyekelete impara kinyana batego na bia kura batuta skuru itwara rutuni MP Maure Maoka bia kura bibia kinyeregelera ende bitanire kinya kwana bia kura biu bia bati kwa no bia bati go thwa vina askari na chapsibo kwa tuka ndio tikinya askari bare bia kura ne biu no bionto bia turangirwe sibo na sabwire bantu reke we bali butokromera bia kura biriku biu nyebi ni siasa kwenda kukubindia menge nto bimwe bya siasa kwenda kwa bwithia lama ya kura bakimenagiria mamwe makarika amaraba kugo imonekire aibo igita aria kugoegwa bia kuria gukurukira amusiasa omwentere ino baliuga bobati kwenda onto bobothi na mbeno chokero akaire nteura inu cha kwao kaya kwithiro kwina abia kore bikareto ithirikari onto bu oni nkromba thirikari yetu okia gwithiro babu bwe thirikari no bwendo tutethi na njire bia kuria kana njire renge no bonenkane bia kuria bieto kwa ndisi yora bonenkana ira bikathanu masibweto paka nenkera masabu area yakatoa bia kuria na njire mbea yora batoa ya kenda tomba twendo kinyilo bia kuria na tomba kuria twende oyora bikoyeto tutethi kenda biombo tutethia bia kuria te bia tete kwenda ibi bia yumbe ibi kinya bia ndisi bia kuria birewe bionde anto baina mpara iba kwenda kuria bia kuria kuma lenjoka Igembe North Beton Class Chabari. Gavana wa kaunti ya Murang'a Mwangi wa Iria na ugete agatongeria Kenya kiri maandamano ja kuregana na gwitia kwa maguri ja into bimwe bya utoro birio mutu ontu buria bonekete kuinyiria Kenya baba inge anene kwa kagita ria mbere buru mutu jwa kiro ijire jwa nkima nezo kinyete chiringi magana jairi Boniface Mongera katutaririe
Nwe gavana wa kaunti ya Murang'a bwana Mwangi Wiria urakagite ne gakaondi bobo kurunga magiti kyo raisi cha nthiguru ne bwetite weri mora gukya na ndi nagarurite ruthiomi na ntiro cia rugite kagite ne gaka arendo tumire nyewe na mathugani jo kwerekithiria Kenya bethiro bakiandamana nya kuria kuringa kura tariki 9 muri na mwaka jo kirithino binene mwanka batigire magulija mutu jare jititia ja nthiguru ne ja kwethiro ja kinama Wairia kerena ndikiba Nteto nugite gatigira kunjira Kenya babendire thirikari rais Uhuru Kenyatta mwanka magulija irio jacokerera jarari. Hakuna uchaguzi tarehe 9 bila kuangusha bei ya unga. Na nitaenda kila mahali nikihubiri hivyo. Hata nikifanywa candidate wasinichague pia. Unga iende chini kwanza alafu tuende kwa uchaguzi. Akiendelea gavana Wiria na ashokete amenire mutongero ngwatani wa Azimio Raila Odinga na mutongero ngwatani wa Kenya Kwanza William Ruto nonto bonto burako batyo tetera Kenya kagitene gaka kumanya guiteka muturire. So they can sacrifice my candidature. I'm not too much bothered about that. That one they can go and eat it. My candidates they can eat. They can go and cook. Chapukati and his masters can go and cook and eat it. Wairia akwareja domegitia koti Supreme Court nyumekuma kwethire muchwa mugamithani munene ja nthiguru ne Kenya Martha Koome amwira ni nyamutariria mathina na mithangi kwe mingire thiritokorokirite agechwa Kyoto kiguchoko kiruro gite kyo rais. What I've requested the CJ to do is to just accord me a judge, Madam CJ, and let the judge deal with me the same way he deals with the others. Others are taking their matters, they are being executed in 3-4 days. My matter has taken 1 month since I went to court. So, I'm happy. I've been listened to by the Honorable Chief Justice. I've been assured that they are going to accord me a judge. Okorerwa mukarite onkiama ibisi ofura Chebukati na rega kumwetikiria gavana Wiria nyumekuga we othuranite saini kumakire kaunti kenda kino ntwa saini kumakire kaunti 24. There is a philosophy that no Gikuyu should contest. No Gikuyu of substantive support should contest. That one is there. That's what they are driving. I know. Then they put Mwaula to appear as if he's representing the community. They are playing tricks. They put Wajakoyo to appear as he is representing Ruyas. And then the 2 horses are left there. We know these things. We're not going to hide. They know my impact. Ke reporter Antoshoro TV kumaja kengina kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera. Avenjeri ba Murungu kuma gicigo kia North Imenti ni bothuranite na kurombera ithurano aria nkuruki bameneretie yendekithia ria umwe wa baria baguchwa urais niwe Profesa Wajakoya aria urimi na kinya wentia Bwabangi ni aria nawe uria ukuromba giti kia ubunge bwa North Imenti Elias Murega oriti akari kuringira kura tongeria baria bagatetera iyo tobiao Muthuri Muriuki na riboti iji. Muthenya narua atongere bogitike mwanya ndene North Imenti ne batirimene amwe na kuthambakithia maromba bakirombera thiri ndene Kenya na kinya ndene kaunti ya Meru. Na mwana tujao ni kutigira atongere babega bakuthurwa barabagaitira ndungugi. Lakini tunaomba Mungu the all county na North Imenti tuwe na peaceful campaign and a peaceful election. Nasema ya kwamba tusishaguane kwa ukabila, tushague mtu ambaye anafanya kazi. Ni kama mtu ni proven, mtu amejidhibitisha ya kwamba yeye kuna uongozi ambao unatoa matunda mema kwa wale ambao wamemchagua, hakuna haja ya kubadilisha. Biblia inatuambia ya kwamba barabara huko zitakuwa za dhahabu. Lakini hapa hatuhitaji dhahabu, tunahitaji rami. Biblia inatuambia huko Yesu ndiye nuru. Na ni ukweli. Lakini hapa tunahitaji stima. So kabla twende tunahitaji tujue ni nani ambao tunaweka katika uongozi.
Otherwise tutakaa kwa giza tukisubiri ile nuru. Na Biblia inasema hatujui anakuja lini. Amana bubu betha bakimenyani atongire bamwe baba kunyariria kanisa bakiugo bati makua na Kinya Nkoroki gutonyera Wajakoya urokonekana muno akiringa siasa na mantu jege bangi. Hata mtu akisema atafunga kanisa siogopi, because the Bible says I give you the keys of the kingdom. Biblia inasema I am building my church and the gates of hell. Aijarisi hata ingawaji ni president ya manini. Inasema the gates of hell shall never prevail against the church. So ninasema kwa ubiri hatuogopi, watumishi wa Mungu na kanisa la Bwana ratangaza. Hatuna vita na mgombeaji wa kiti cha urais. Lakini vita yetu hatutaruhusu vangi katika jina la Yesu. Mubunga Northimenti Raim Daud akiariria thenjiri baba auga we na wendekio ithurano bijite kethwa gikuruka. Sio kila mtu ataweza kunipigia kura hapa, na sitawaambia kila mtu anipigie kura hapa. Lakini unajua nikiwa nimeomba Mungu, na ndio nasemanga kawaida kila siku, nikiwa nimeomba Mungu, najua Mungu wakati utaenda kupiga kura, ukiwa unampigia ule mwingine, atakufunga macho, atakubadilisha roho, upige Raim, mambo yaishi hapo. Hiyo ndio maombi peke yake niko naye. Na Elias Murega Kinya gitwagitio giki kia Northimenti augite kagita kaka no mwanga Northimenti ithura mutongire ukomba kumetetera. Okorie gita ya Biblia ya ndwanga no ogere Biblia itomerukita. Twari waire oni na karembe oire na Murega natoga rege mas eta sopere oyo kuambikeni bunge no Murega into emusamo Murega into uega manto akageta timanto za kuwa teno de kwa kura bora akageta na ntomba Murega imutongeria untested na proven imutinguge no kwa toa municipality makura sakolera gedene au na nige to kura kagita ga Kinya ga chenjia sasa no kageta mto kwela pogera ya ketano ya 15 kana ndiria ngwe Ukiripotera Weru TV mbeta muthuri Murioki. Nkatho cha mwanya ni untu bwa uge wa gwatakanya gaku na kwithira gwatanirite na bautwekire Nteto cheru themwe thaa 3:30 ngachokera na Nteto iji na ingi Nkoroki ugeta kuraja ni untu makina wa materi na chokerete na mubango jwa nkatha cheto mbeta MAUREEN Kinya mwana neto mathithio MAUREEN Kome.